Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой Жалпат шаарындагы бекет көрүүбүзгө, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга социалдык бөлүүгө жардам берип келебиз. Бүгүн болсо Коват өрөөнүндөгү Алыскы Москва шаарында өткөрүлүп жүргөн мыкты мырзалар бар экен. Ошолордун демирчилигинин негизинде 27 ата мери менен эрте ажыраган балдарга кышкы бут кийим, ошондой эле кышкы курткаларды алып баратабыз. Өз рызкысы менен тең бөлүшүп келген ушундай мыкты мырзалар бар үчүн биздин Кыргызстандагы ата энесине ажыраган, мери менен эрте ажыраган балдар, ошондой эле эжесиндер жалгыз эмес. Сіздерге эки дүйнө Аллахым ыраазы болгон болсун, тапканыңыздарга Аллахым береке берсин. Биз сиздерден туугандар ушундай сахнадан добушту сайраган сонунун чыгат. Ынтымак барда уугандар, кыздарым кыргыектей бултунат. Ырзалдың ынтымакта болобу, жаркырап дайым кыргыздын жакшылыгы. Кыргызстан деп жашасак, кылымдык иш жасасак, бул ынтымак. Башын буралсак, кыргыз үчүн туралсак, ынтымак. Аттуу жөнү өгөрсө, ата журт деп жөнөсө, ынтымак. Элди суудан өткөрсө, эрлер тууну көтөрсө, ынтымак. Элдин ынтымагы bir jaran kolunda ıntımağım ekendim. Har bir adam oyunda ıntımağım ekendim. En birinci orunda ıntımağım ekendim. Çok önemli oluyor da. Dastan kapak 34. Güzel 38. Не коза. Yani bir anlaştırıp neyme boğazına ha? Alina, Aliya 38. Aliya 38. Narima 36. Nurgul 35. Turgapın 35. Mansur 35. Zarina, katok 35. Aydan İlden They couldn't give a fuck about me.
Hamisha o'ynab yuraveringlar ko'plar shu bolalarni Allohim shu olib kelgan narsalarni o'zini Alloh o'zi to'ldirsin. Hamisha qo'shqalarni ko'rsatsinlar. Amin. Bir sonlarda Allah Teala insan kurtuldu. Kadamlarının hasenatlar canlırsın. Rabbim günahlarımızı kafalatmasın. La ilahe dilimizi bütün yüzüne cari kılsın. Özünlerden koymasın. Allah Teala öz kolda kuvvetlatırsın. La havle ve la kuvvete illa billahi al-azim. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaban nar. Xudoy bergan qilasan. Xudoy bakacak shunga Xudoy bergan qisqasin. Yaxshi kunlarda yuriblar. O'zingga ruhing bo'lsin, besolmasin bo'lsin. Daima shu ishingga ilgari bo'lsin. Yaxshi kunlarda yuriblar. Allah'ım onu doldur. Ilimge, bilimge bolsun, özlerine gerekli olan nesnelerge daima işletilip dursun. Amin. Ilimdi qariya qari qizlarga baldarga nasib bo'lgan Amin. Şu bizden baldarga siylab şu qarşılagan sponsorlarga dagı Allah Teala razı olsun, tapqanlarına bereke versin. Oşulardagi ağır suyuqta жүргендер olsun, safarları bexabar olsun. Qanchaman eli yurtuna gelүүnө Allah Teala nasip kılgan bolsun. Şu kılgan insanlarımızlarga Allah min eselini koyup versin. Amin. Ata dem bolsa, arka çölök bel bolsa, bul ıntımak. Bilim menen agarsak, bilge жүрүш жасасак, bul ынтымак. Oğum göçtü düzlesek, ulu göçtü üzmesek, ынтымак. Tuğan eldi sıylasak, tuğ aldında cinasak, ынтымак. Eldin ынтымагы, har bir jaran kolunda, ынтымагы mekendin. Har bir adam oyunda, ынтымагы mekendin. En birinci orunda, ынтымагы mekendin. Eldin ынтымак.